Kao slikar-izvođač, učeći i predano kupeći znanja i vještine, brzo je napredovao spajajući volju i talenat. Bio je stručnjak za elektronski dizajn i grafičke kompjuterske prikaze, što mu je otvorilo nove široke prostore, a kada i formalno postaje scenograf, počinje raditi velike projekte u studiju i na terenu. Vanja je uvijek želio doći do svojih ciljeva gradeći mostove koji će od svih nas napraviti bar malo bolje ljude i profesionalce. Osim velike doze ambicije, ljubavi prema poslu, profesionalnosti i odgovornosti, Čisto Poljski je imao još jedan talenat, istakao je bivši rukovodilac scenskog dizajna. On je bio u osnovi, što bi rekli, drag čovjek, komunikativan, miran, pa nekad čak i povučen, ali vrlo kooperativan i preduzimljiv u timskim poslovima, što je osnova televizijskog rada. Vanja Čisto Poljski potpisao je scenografije velikih projekata naše kuće, poput medijskog pokrivanja Sarajevo Film Festivala te mnogih emisija koje su trenutno na programu. Njegov posljednji veliki angažman, projekat planetarnih dimenzija, bio je koncert Bečke filharmonije u Sarajevu u junu prošle godine na otvaranju vijećnice.